Nyuma ya Chelsea, Manchester United nayo yirukanye umutoza wayo Ruben Amorim wari umaze amezi 18 atoza ikipe i Manchester. Yaramaze kwitoza imikino 63 ayibonamo intsinzi inshuro 24. Kwirukanwa k'uyu mutoza byaturutse ku magambo akomeye yatangaje ku munsi w'ejo bwanganyaga na Leeds igitego 1-1 maze muri interview avuga ko ubuyobozi butamubaye hafi nkuko yabyifuzaga kuko yaje kuba a manager ataje kuba a coach. Aya magambo rero ntabwo ashimishije Omar Berada CEO ndetse na Jason Wilcox usanzwe uri director w'imikino hariya muri Manchester United. Ruben Amorim yabaye mutoza wa 10 umaze kwirukanwa nyuma ya Alex Ferguson wasezaga 2013. Darren Fletcher ni urabutoza ikipe by'agateganyo mu gihe gishaka undi mutoza. Ariko icyo mbaza muri mani ikibazo n'umutoza n'ubuyobozi n'abakiriye ni ikihe kweri?